bisa lihat dia pos para na mito sa mga deche na nanaon na taulungin ka. Then to ipatan ito to. Alay nasa nagkaroon ito to. Hindi mitutay na. Bago na lang ako to. Dahil ito lori-lori daw mo kung bisa may paketik nilangan din kapag hindi ito daw mo ko ba na ano. Ya to yo ten ni alay ito na. Tapi alam ko sulugo siya nagkurek siyang pogo ko susi mo to si pagkinalaki tabi mga perangi ko ni Jadi parah gerak pesawat. Terus ada mandi ya. Mana berdiri di mana? Ano naman lang kung iya pati aja naman kapag minimum yung para umusalo le. Kita ada bisa direnden. Hindi pala kosong kedayan ng ibalian. Ulang terang solana telaw ito.
Yang ini yang paling ujung sih. Yang adil nomor berapa? Yang paling tiga, ya. Tiga itu kan. Di sini. Ada pasien di atas. Natayo record na. Foto. Foto. Oh, paano maano lagi ng ano baru tayo sanday. Lagu gua salamat si tamu balik paiman si Mantakaboro. Salamat si tulak bating paiman si Gundun Mario. Lantai ada na rantai kalua pasalinan na tandung kalonaran sangka belong-belongan na tomak bilan tehiram ne. Bunga kadangku lagu gua tabe ku porong petimba bulan. Kumua tabe bulan bokoku siman rarat tingayoku anggakanan kairing. Lameng katabe bulan tasak pak lakolo malabi na. Bulan tasak na padang disadan na nek tangkarawan na padang ditok barana. To dikasiri datu mata bubun na to dikatangka ampulen bang tondon turunan na. Kita nggak bisa. Banuan na pak tagarian tempon tongkonan na pak bararukan tau bunga. Banua di tingaratuka tongkonan diman talulang. Lameng katabe bulan tasak na lakolo malabi na. Ah, ini yang ngomong. To si kambi aluk na lagi to si saladan sangka turun di Batara. Ikut kita sakit na. Aluk na baturun guntu buang matua damay tangan na lagi. Sangka na pala to galugo to kaubanan lamay dasa to paunganan. Tu tontong tapo sulo sondong daw te kulit na padang tapo biyak di angin ni daw te kalobak na lipo dai na. Tuang pendeta Solamintu Majelis Gereja, tuang pastor Solamintu Dewan Stasi, alim ulama sa Ustad Kaden di Mak Dioren, Jamintu Betoe Aluk tu Mak Dioren, taek kupasadian dari. Pagaban na alames siman na nek tangkarawan na diolo kapayungan na tau la pala pai te tondok tau tintingi te daina. Anna maran te tondok sali papan te bangalena. Luigen te to si kambi to kon bulan na te tondok to singko ko se tarabang na te maklibu mangkay tarik. Lante lili na padang disadan di paulun na sa lukaluwa taropok na minangalambe. Mairingan na labu kuat tabe bulan tasak siman nanek tangkarawan lago anggan na banglolon na inde tongkonan tok nangka pagaman na angga tolangan di pekutanai to ente di pak pailei makalima na angga taruk bulan na inde toy pandan mo manuk na matindo talo na di surak sampuara na tula tarundunan bulo patiras sangka kukuha tabe lobang ang pak sang ruang rinding siman kilang ang pak sang barira manangga
bendan padi potang lampak daw te tongkonan kada kutunan na di palok lebarana daw te padi to bisara inde Bandung pa ulele. Labendan lau sila bandang ada na pada di bolong lau bille fantasi sangka belong-belongan na tomak bilan te ramme pasaninang na rambu solo. Tasi baraba padi yang sulen kararata tasi tatang padi yang pembarian makaraik tadi ulo kapayungan tadi kolikal lentek bulan. Mana lagi lima ya? Laku kuah, latung pamite allo, latia pamite masiyang daw, allo daw malun kulla barang apa kumay, daw katim pora-pora. Kwe, mari ipi ko tulak alangi rapa akoran de Batara. Bongo pirik kita tunangin mak di kadarinding. Gaun tiket mo tembuyan na ulang salibutien tan pentunan na natanaatan. Dio korandan na lagi dio polelean nuran kipolalan ni tetondo kipolambanan ni tepangaleon lau bilebe luak ada natanan talang nenek kipo nenek. Lau sila fantasi sangka naranduk buluala atau dolo kipo tau bunga. Talangan sa ruang rinding sang barira mananga belan na tompeng tiyongan niki aluk melaw langi tompeng lalundun niki sangka turun di Batara ki mak palidan lakoto si taranak aluk masiropindan mak patuara lakoto si saladan sangka mabasebanang tema itu tameng kataka tameng kaboyo umbatali ambun aluk melaw langi sangka turun di Batara kikua tabe lago ibu pendeta Siska Silamdi sarjana teologia dari Gipsultra Kolaka. Kepada Ibu Pendeta Siska Silambi sarjana teologia dari Gipsultra Kolaka, dimohon untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu disilakan. Sebelum Pak Badong, Pak Mas Sampayang di dalam memimpin Ibu Pendeta Jombai Gipsultra. Terus semangat, silakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Kami mensyukuri kemurahan dan kebaikan-Mu, topangan dan kekuatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, khususnya kepada seluruh rumpun keluarga yang memangku duka cita ini. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan, dalam segala rangkaian acara, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan dan kemurahan-Mu. Engkau kiranya berkenan menyertai kami sejak dari awal seluruh kegiatan hari ini sampai kesudahannya sebentar. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, memberkati dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pen. Aken nararak subak naken na bulan. Laku kuah tabe laku tongo kibo tomatuan na timaran dan usur gundulan salubating kalau lalang na Mario. Ku sumbungan randa di podok na tomak raputalak. Sisi tetena tu inalla tanay si pamatua induk lante allo katongkonan. Si babanok karurungan lante kulak kamarintinan. Iya matu alanga
damorok 40 sa lago 40 misa lanani tomatuanta dumitangge alang damorok 30 karua sa lago 30 kasera lanani tomatuanta may kalimbuang alang damorok 36 sa lago 37 lanani tomatuanta Jo may to barana na sangkombong. Alang nomor 35 lanani tumatuan ta majelis gereja. Alang nomor 36 Pak pemerintah. Alang nomor 32 salah 33 lanani tumatuan ta Melino Rada. Yang mau tu alang tak tuinan latanay si pamatua induk si pamano karurungan lantai Allah katongkonan. Na siap-siap tu anak tomat, mintu anak kampung tomat yang makangan. Di tuleri rodo tinting di puamare korembasan da omete tongkonan kada. Di parang pumalik di patutot kaborok laku mintu salurara salubuku lalu jo namay tangke kalimbuang jo namay tok barana sangkombong na linorakda na pasangkana sa mukalena na tiumba daw may tibabangan na bambatarambang tutun tama tialo katongkonan di pamagong baluangan lago tomatungki do may tangge batuki anak kalimbuang tomatungki do may to barana sangkombong na tomatungki do may linorada na pasangka mo kalena ito lupa tabi tapasangka mo kalenda do may to babangan Pak rombongan. Sekali juga kalena sang sindurusanna. Kutole pa ia tu salurara salubu tu marasal lati baserara. Ia matu salurara salubu keluarga besar tangge batu kiana. Keluarga besar Kalimbua. Keluarga besar Tok Barana Sangkombong. Keluarga besar Lino Rada. Sa seterusnya Dr. Hendrik Katimang Lo Merantebao. Sa seterusnya Pak Dr. Hendrik Katimang Lo Merantebao. Nah sa seterusnya keluarga Nek Tulen Palawa. Lagi gua tabe anno tabe bulan tabe dintoen tasak siman kabarrean kulna tabe bulan mak dandan siman bintoen mak paran-paran tangata tiro rikalako tangata pari kama tanta tae kape saileta tangata isar rikatao tae kata pelelei mambela kita isani toyang kita pelelei tabe garente tialing tapelale kumarising iya tomak raratasak iya tomak raratak kun tomak lite pangandu lindo na bulan pantaranak na barrena alno dona aturiang na kuang pongolaba lamay tongkonan tok barana pangawana to dikasiri mata buhunna to dikatangka ampulemba
sunanna toba tagarian tondokna pamukura sulunanna tiumba domai tangge batu kiamat. Kedeni to balu tombang tama teleponan tondok kela deni to baosa balatana tama semberan mata kali. Diumba tongkonan sang kombong. Si pangolahan rada magamba diumba tongkonan kalimbuan. Waka kasalena padang disaran tadi po malindingkan wakna teleponan tondok di pelokok tangkau tengka tedong sau padang dirante bau buka kumbaya karambau sau padang toran temenduruk untor roy padang dirante bau padang bangka di bidai langsa di tandok dua matasan Ipo pansun naumbu sang serekanna lepongan bulan Tipo maririn na talo sang pakduan nanda pandang natai Allah Tonna tibiyak talang lepongan bulan tonna si sesear rusan pandan matarik Allah Katai sarri katau tai kata pelelei Tolau padang dirante bau, tolau kurante menduru. Pada orang karena pengapindan patasi, na tarik karongian, nek bulu tedong, tondokna langkang barani, daenanna, bong padonna. Laku lambi babana panawa. Pesulunan tomadao tondokna jane nawa. Woi, tamatai sarri katau, tai kata pelele. Pada mak bau pangden busarungu pare kombong. Di pelele lakoran dan langit. Bibedaran tetialing la kopalelean murah. Tolau padang di Palawak, tolau apa tepona padang. Padang ada po pindan tomadao alwangina. Natarik mata karongian. Sanek mawak to kulak purai boko. Mauna subusa mo tamate adana rante kalua. Mak kabumbu sidoloan tamate sangkana tandung kalonaran. Angga bulan tasakna lepongan tondok angga nanek tangkarawan nama lipu mangkai tarik. Tadi po bomba kalua na lembang. Galang rapakna pentutuan lipu. Inang senga ia senga inang lain ia ke lain. Tai gara pasuni tai kombo dalam abutu. Dao Allah sana tampana dao budas sanggaraganna. Bento esang bakna Bahana pak todinganna lamba sodean. Na tongkon ni sang datunna nae sungi sangkaraengna sanganat ampulembang. Lagu gua la sule pak mangkali otok la tumete pak mapong kamarumpu pandek turan korona.
Antar. Iya. Hanya bau. Salau era tadi sangkan napilalan. Lagu ko atabe langan papanganda papatorapang pentutuan na tamakbilan jadi rame. Tapatan narabak mo taling ararakta atau palidan maya-maya suling bulata. Kulangan laong kambyo santung sa ararakta laong kubir itu bulaan pak gantian bakaraing ta. Ya to salurara salugo kulang pasagak kalena. Ya mato sa sitursanda. Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan Makassar. Sa sitursanda. Keluarga besar Gereja Toraja Siporando Makassar. Sang sitursanda Dr. Rian Rambak Lomai Bangli. Sang sitursanda Nenek Wanto Palawa. Sang sitursanda Victor Toding Jome Manukwari. Kamarintinanna Nenek Narei Tagari Pulio. Kamarintinanna pa Nenek Narei Tagari Pulio. Kamarintinanna Nenek Wida Tok Karau. Kamarintinanna Bapak Nawidia Jome Makassar. Kamarintinanna Jenny Solanita Jome Wamena. Kamarintinanna Bapak Kevin Jome Sangata. Kamarintinanna Bapak Bintang Tiruan. Kamarintinanna Nenek Haker Tokarau. Kamarintinanna Bapak Ratu Talung Lipu. Sangga daerah Satiang Karana Mama Diari Lome Makale. Sangga daerah Satiang Karana. Sangga daerah Satiang Karana Bapak Diven Lome Palawa. Sangga daerah Satiang Karana Bapak Troy Lome Palawa. Sangga daerah Satiang Karana Panca Lome Palawa. Kamarintinanna Bapak Chelsea Palawa. Kamarintinanna Mama Ida Batu Nenek Riko Jome Makassar. Kamarintinanna Bapak Marulia atau Barana. Kamarintinanna Bapak Sobi Lomenrekan. Kamarintinanna Bapak Tasya Bangli. Kamarintinanna Nenek Ivan Palawa. Kamarintinanna Nenek Aldi Palawa. Kamarintinanna Nenek Kaila Palawa. Kamarintinanna Nenek Nova Palawa. Kamarintinanna Nenek Nila Batu Tirolo. Kamarintinanna Nenek Supa Bangli. Kamarintinanna Bapak Insinyur Matius Menteng Batu Bapak Madel Manokwari Papua. Kamarintinanna Ibu Dr. Erni Sirapak Mangiwa Jome Palu. Kamarintinanna Dr. Leni Sirapak Mangiwa Jome Manukwari. Kamarintinanna Bapak Tasya Jome Jakarta. Kamarintinanna Bapak Andri Tok Karau. Kamarintinanna Risna Toding Manukwari. Kamarintinanna Bapak Lisa Tok Karau.
Kamarintinan na Bapak Ebi Makassar, Kamarintinan na Bapak Gino Nabire Papua, Kamarintinan na Bapak Roy Rantepao, Kamarintinan na Ari Bandasok Batabang Wamena, Kamarintinan na Nenek Gladys Palu, Kamarintinan na Bapak Jendri Goa. Yan ang sangkatat sa lura na sa lubuko. Tuwag pasagka kalena. Domay te babangan na mambaturang mga pentutuan na ito makbilan te diramay. Larang palembang tama te uluwa ba di porante kalua. Latutun koli-koli rara. Tama te tarampak di po tandung kalonang. Kamarintinan na Bapak Chelsea Palawa, Kamarintinan na Mama Ida, Batu Nenek Riko, Jomai Palu, Kamarintinan na Dr. Leni Sirapa Mangiwa, Kamarintinan na Bapak Ebi Makassar, Kamarintinan na Bapak Gino Nabire Papua, Kamarintinan na Ia bersaudara seluruh kepada satu negara, sedulusan keluarga besar Palawa, Tiruan, na Andulan. Mito na to orang penasang may tanda mali tutun na to Bapak Narani. Endek oi karaeng oi. Langan noi ampulembang endek oi karaeng pentutuan lipu. Susi sari tato lamban tento bawa atau norong susi galu kumelambi susi guntuk sarang allo pale patang solauran gila kusagaku batu di dandan buku padana sielong sarong nato tongkon kambu nona tomarinti sarong na seleng sirenden ta'adung sari tato lamban palang-alangan ni sarong patientan ni kambuno dai-dai turun makman tala-tala lao biso na tundok na turun piso na rin bakna tuwan tani kenaola raka huntu na bolala mana todi kasiri datu pak dendena huntiel pada rongko untanda pada pengaluan na pangeteran dotilami bau suara tua magdandan padi toma paran-paran anda-anda siayo tata isari katau tai kata pelini kolambi gambar tua pesunan ulunna sadu kalua karopokna minang alambo pada matikan rongko alambo kanya hukma pinapasara di ura pada lagu lambi bamban tok narari dari bahasa dalam
toko simbolan na tumahan. Sang paraya pangluluan na Sultan Hasanuddin pantaragat na todi poda tumuane todi gente to tumeken do ke dio biring na tasik kundindo kabobongan rara tanong para dio bay lino di paturan-turan untang nanan tidak rondon untang de galu kubasa. Dua gente ayam jantan dari ini. Tuan juga baturupanna pantarisan makaraengna. Tahun no bayi kalau kenapa lanteu lugayanna lepungan bulan. Unni sungi kurapakna dai-dai. Lantelilina tora jautara. Bigante sarong kaluakna Toraja Utara Takdum makaraengna sang serekanna lepongan bulan Bapak Dr. Kalaki Masukin dulu dalam duduk. Nanti baru. Bapak Bupati Gubernur Pak Gantian. Siang berlamba pantaranakna padang dibasnya sang tempe Panglamohna pandanan sang wayan Digente to nasibi batu-batoa to nabala kayu kangando Tiumba padang dibasnya sang tempe Dolok lopi bulan lambai padang dibantina Kolambi Bamba Wamena Pesulunan padang di Papua Taruk bulan lapangan bulan lola sukandao rena matarik Allah untuk roy padang di Wamena Todio padangna Silas Papare daerahna Datu Muan Konten ay sulesau umpamone taling kurutonna angin laut mai dio padang di Papua barat tipa turan-turan Tongkon juga baturupanna pantarisan makaraengna Rada sakaupan tiupa padang di Talung Lipu dolok lopi bulan laut mai padang kitangan Talung Padang na pangarungan daerah na leuluterong na tahanat tong panarura. Taon na latang pangalolo randa ng tangkelok-kelok Talung Lipu Sikigay. Dan sa batakan pantaranak na padang di Maktale. Pangalawan na tondok di Popatang Lontok pasekakan na padang di Maktale. Pada bangka na pangapindan puang bundu matua ang wangina natarik tarungian tori poda tumuane nanay mangimpuru pampang ang babunga mentado kalambau sulle gayang na tanduk tada solon karapang na takiyak pas guteng katerong sao padang dian rekang bukang umbayak sao padang di pokatonan padang Tandap si taranak katakan padang si selanan susuk nara pas saparang matakal. Berapa juga pantaranakna ulunna sa lugaluwak panglalawanna karapokna minangalambe tunak-tuniangna padang di batu tiro Allah padang di pala tiumba di omay Digente kota
nampak bagalah nampak pada pada. Sini bulan mak dandan bintoen mak paran-paran, mak doko si suluani undisung siang rangi, angga tori posi dan rangi. Cantik sih aja mau sabi
main pala pagkamali Syria bebas. Kumuha tapon no iranggi maniura na sorowasep talempan di kaliling manilumpa-lumpa na taruasap. Belanda membela kisan dito yang kan kibelele kibegaran tetiang. Deno bak tamu bak paraya tamu paraya. Mama Alexa. Natiaran mira angin tamu pangalak kamban pagkapanasimu ibarat pagkamalian pamabok kurang nama. Pagkabana na tapay pili batu baban na kumpul susikini biarlo kembali na kalimas manasan tamu paraya ang gamay. Lata matandang rapat mo taling ararata lata palilang maya-maya suling ulanta. Mintuna sa lorara sa lubuko. Turang pemetan damali itu termen batu komoro lagu bapak naradin. Sa lorara sa lubuko orang pemetan damali itu termen batu lagu bapak napuan. Natongkon merinten ke ilang lantang na bapak napuan. Sa lorara sa lubuko. Orang pemetan damali itu termen batu komoro. Lagu Mamak Cindy. Latongkon merinten ke ilang lantangan na Mamak Cindy. Ia matatu inan latanay si pamatuay dok si pamanok tarungan lati allo katungkonan. Untong kon ni allo lako na inde to di paturu-turu to mamak daw lakyan manigna. Ada sound system. Kesini dulu. Iya dah. Tanda cantina finger anu teh dari. Cari jodoh terakhir. Anak-anak cari jodoh. Ini di belakang ada. Tawe lang mababangan na mabatorang mga pentutuan na kumabilan kay Ramne. Ta patanang rampa pa taling ararata tapalinan maya-maya suling kebulaan ta kung ambiwasan itong pasang ararata kuku bitin di pelawan pak gantiang makarain ta. Cepat saja, tidak usah di-komen. Ya tu saudara seluruh bola pasaka kalena yang matasa siturusan na. Yang mulia datulu keluarga besar datulu jomai istana lu. Sa siturusan na Bapak Yohanes Basam Batu Ombas sa siturusan na Bapak Frederick Victor Palimbong sa siturusan na Bapak Metrioni Saban sa siturusan na pa Bapak Frederick Victor Palimbong sa siturusan na pa Bapak Frederick Victor Palimbong sa siturusan na Ibu Yohana Langitan anggota DPRD Toraja Utara. Batu Bapak Lexi Lome Dokadau. Batu Domai Peulia sa siturusan na Bapak Calvin Parabak. Batu Bapak Naririn anggota DPRD Toraja Utara. Lome Tadongkon sa siturusan na Bapak Calvin sa siturusan na Bapak Calvin sa siturusan na Bombatara Batu Dewan Domai Sesian Suluara sa siturusan na pa Nedewan Domai Soswon Domai Sesian Suluara sa siturusan na Suwang Sarira Sesian Suluara sa siturusan na keluarga Anggarhum Rekode Tangke sa siturusan na Neleo sa siturusan na Leonas sa siturusan na Pong Leo sa siturusan na Pong Dharma sa siturusan na Porael sa siturusan na Pong Elson sa siturusan na Pong Eka sa siturusan na Mama Bamba sa siturusan na Mama Diori sa siturusan na Pong Bangke sa siturusan na Nenek Gun sa siturusan na Pong Gun sa siturusan na Mama Gun sa siturusan na Baba Oli Batu apa Klaus sa siturusan na pa Baba Oli Batu apa Klaus sa siturusan na Mama Gun sa siturusan na Nenek Tiara
Sa seterusnya Nenek Tiara, sa seterusnya Bapak Ida, sa seterusnya Bapak Rama, Taruk Nekeke, Domai Rabe, sa seterusnya keluarga besar Buntu, Bobatu Sada, sa seterusnya Daud Sampearu, Batu Pobrayen, sa seterusnya Sombato Napa, Batu Pengedatu, sa seterusnya Napa, Sombato Napa, Batu Pengedatu, sa seterusnya Nenek Benny, sa seterusnya Nenek Benny, sa seterusnya Bapak Bianca. Iya dah sama to saudara seluruhku. Lati masyarakat tamat lalu gunapan dari bolong. Lati anten bulan tasak tamat sangka belongan na to mabilan teiram. Baka. Oke. Kita tiro ilako tungka di patak pai mata. Nang sena ya te tondok nang lain ya te daenan. Tangta tiro di kalako tangta pari kamatanta tondok nati ku isalu napiak minangalambe orong-orongan na tedong pesimbongan pinamile. Lako-lakoan padang tipas sargayang tiampalen do tilani lengke sarita tolamban tondok na teranak umama kampung lumu panumpok doke-dokean tandung siulun na langit. Menebarkan pesona yang tak terhingga. Adat istiadatnya dikenal sampai ke ujung bumi. Tradisi santun warisan leluhurnya dihormati sampai ke rumbai langit. Badan mahada hari tadi tandai, sangka hari tadi pelele. Labanda tamamai ta'alon ditang malilutindo. Bahwa karena adat kita dikenal, karena budaya kita dihormati. Oleh sebab itu tiada pohon rindang tanpa cahaya, tiada budaya abadi tanpa dilestarikan. Secara khusus yang mulia Datulu dan rombongan Warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di lubuk hati telah terucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa segala yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala satu saat akan kembali kepadanya. Begitulah ibunda tercinta, bangga, rasa hormat dan rasa terharu. Sekaligus rasa hormat, rasa terharu dari keluarga besar Puang Tok Baranak Sadar. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kami yakin kita
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya tidak sengaja untuk salah ucap, tapi karena saya Nasrani, tapi saya tahu bahwa sesungguhnya setiap hari kita berbahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bahasa Arab. Ya, silakan yang mulia mengarah ke VIP. Diarahkan ke VIP. Keluarga jemput di VIP. Lagu gua lalanyankan si sonda telapan layadekan si solon tahun dorong. Lasi sonda digandang, lasi solon migogongan. Lama gambar pindah dawe tontonan kada ada apa di to bicara. Lagu gua lagu saya sudah lama kamban lagu tira tuara kabukutan si peadera. Tabarika di pinggir dansa barisan di tombok buah kayu. Tadi pose anak randu, tadi pose sarean patoto. Anggota DPRD Indonesia Utara, Ibu Yohana Langitan, Bapak Kalvin Parakbak, Buai nasega ya telondo, inang lain ya tesaungan, Mama kapak dia Indona, Tamgombok pantari sana, inang sega ya bulan, inang sega iya kerara, lolo minna gamarana saluran sakdaulinna, petawangan nana bengking solat tadi sidisian kesitamu kita kotutun dalam tataka tulangan kala dona sangka torah dan langan layukna dan palelean mana kapak dia pinna bengkailing tarlameran buroyan tiupa pada lima dua dolok lebih berat dia main pada pagi dengan pulang Amerika Indonesia pada kabar yang lalu dan bertingkah Nusantara.